nk'uko bisabwa n'abategetswe gusambura amazu bubatse ku metero ziri munsi ya 6 uvuye ku nkombe z'amabarabara makuru mu gisagara ca Gitega. Leta yari ikwiye kuraba ukuntu yobafasha gusubira kuronka amadeni mu mabanki, ivyo bakabisaba kugira ngo barabe ko boshobora gusubira kubaka bubahirije imetero zisabwa n'abahinga mu bijanye n'inyubako. Uyu numwe muri abo bariko barasambura. Hari ahantu bagiye barubaka kugira baharangurira imigambi basabye akadeni, nta handi bagira basaba akadeni kugira basubire nabo biyungunganye bubaka ahandi. Ubu rero nta bundi buryo bwo gusaba akadeni ahandi dufise, ko muri abavyeyi bacu nimwo dufata mu mugongo, uwo bagomba nko kungura hirya asubire yubaka kandi mumufashe mu mugongo kugira ngo asubire nawe yiteze imbere. Kuri icyo kibazo Venance Imanirambona buramatari w'intara ya Gitega asaba umwumvikano hagati y'abaguze n'abagurishije, gutyo bakagabura uruhombo. Ibijanye no kubafasha kurondera amadeni mu mabanki, buramatari Venance Imanirambona arabasezeranira ko abajejwe intwaro bazobashigikira muri ayo mashirahamwe yo kuguranana. Abagize nabi n'abagurishije, uwo umuntu yaguriye arashobora kugenda ati warambenze, ucubara uti none ntiwagurishije uzi yuko ugurishije ibarabara, ucamwumvika ukagira nyene igiharuro kugira ngo ibintu bigende neza. Erega nuko nyene bitegeza kugenda. Hanyuma kubijanye nuko twobareka mukigize inyuma nta ngorane, naho mwoshaka mukagira muti muce mutunganya utuntu tumeze neza mugabo mwigisha inyuma nta ngorane muzobikora. Niba mugira muti tubafashe kwegera ibanki canke microfinance tubafashe kugira ngo babahereze n'amafaranga muce mubikora neza cyane nta ngorane, nico tubereyeho tuzobafasha nta ngorane. Bamwe muri abo bubatse harimwo abubatsi bagaca bakodesha ayo mazu ariko arabomoga uno munsi. Abo nabo bafise amakenga ko amasezerano bagiranye n'ababakoteye ashobora kubatera amatati, kuko hari igihe abakose baba batanze amafaranga y'amezi menshi ubu bakabomoregwa batabaretse ngo bayicarire batariha. Ikindi kibateye amakenga ni ingene bazotanga ikori ry'agataka, kuko ritangwa hisunzwe uburinganire bw'ikibanza, bakabaza nimba iryo rizoca rigabanurwa kubera ko uburinganire bw'agataka bwagabanutse. Turafite amangajima tuba twaragize amakontra y'abo bantu badupangishije. Ujya muntu arashobora kuba bivanye n'ingene yitegura bivanye n'umugambi yakoresha, ugasanga yari amezi 6 tubirukane ku kwezi kumwe atamatata azodukurikira twebwe. Turazi neza yuko na komine yahabombokeye gatoyi kuko hagiye kutiyangizo yarahakije gatanu. Rero ko tuzi yuko mu gutanga nka imbombonzi ko ry'agataka bakoresha bijya n'ibirimo nyene bihasanzwe, ngo mwarategekanyije kugira ngo ubu ayazokwishuzwa ajya amadimansiyo azoba yarabaye yaramaze guhindurwa kugira bakorere kuri ivyo biharuro bishasha. Kuri ico kibazo muganga Jacques Nduwimana musitanteri wa komine Gitega avuga ko ivyo gutoza amakori bifise uko bitunganijwe atanumwe azorenganywa, ndetse agasaba wese afise akamubakiye kuri ico kibazo kumwegera agatunganirizwa. Burya byo gutoza amakori n'amataxi yose amategeko abigenga hano byaye mu munsi nuva yuko iyubakwa ihindutse biharura gushasha hanyuma ugaheza ukareba ibijyanye n'icyo kibanza ukoreramo ingene kimeze. Umuntu wese turabizi yuko ashobora kuba umwe n'uyo ikibazo kimwega kitaraba n'abandi, twebwe imiryango uzokumva wese afise akamubaki twebwe nyene bizumuzi bazoca bandanya aho yokorera araza twegere muri komine hanyuma turabe ibishoboka dushobora kumufasha. Iyo ngingo yo kubomora amazu yubatswe munsi y'imetero 6 ikaba irashigwa mu ngiro mu ntara zose z'u Burundi ku mabarabara makuru. Abajejwe intwaro bakavuga ko ari mu ntumbero yo gutunganya neza ibisagara no gukingira insinga n'imiringoti ya Regideso itwara amazi, kuko ahenshi usanga bubatse kuri iyo miringoti canke insinga bica mu kuzimu. Leta y'u Burundi yahagaritse icukurwa ry'amabuye y'agaciro aboneka hake cyane ku isi azwi nka terera. Leta ishinja abakora ubwo bucukuzi kutubahiriza amasezerano bagiranye nayo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Umushikiranganji w'ubutare n'agataka yandikiye amasosiyete atandukanye harimo Rainbow yimba ubutare bwa Terrar mu gifaransa ahitwa mu Gakara mu ntara ya Bujumbura ayabwira ko amasezerano bagiranye na leta ahagaritswe. Umushikiranganji Ibrahim Uwizeye yanditse mu ikete ijwi rya Amerika rifitiye ikopi ko yabisabwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Iyo sosiyete y'Abongereza yagirizwa ko itubahirije amasezerano yo kwimba ubutare bwa Terrar, kubudandaza no guterera mu kigega ca leta. Ayo makosa umushikiranganji wa mbere yaheruka kuyabwira abashinga amateka. Alain Guillaume Bunyoni yemeje ko amasosiyete acukura ubutare cane cane bwa Terrar yahombeje igihugu mu myaka 5 iheze. Tugiye kubishyuza ubwa mbere haciye nk'imyaka 2 nko mu Gakara bavuze ngo ahubwo twasanze twarihenze ngo metode twakoresheje ngo nta butare turonka. Twabwiye ati mwe ko ku mwaka ni buri mwabwiza gutanga contribution y'ibihumbi $500 y'amadolari, none ko imyaka iniheza atacu muratanga. Mugabo twumvirije bourse yabo y'i Londres tukumva bavuga Terrar z'i Burundi, mugabo zikavugwa Londres dushitse ngaha mu Burundi tukabura ikintu ku nkoko. Tuvuga tuti rero ntimusubire nta na chance izogenda, tujya tubona abasha barahiye cyo ngo ahubwo twari twimirije ngo ku exporta ngo itoni 75 kuri 7 ngo mu ndwi zango tu export ngo itoni 100 ngo none ibintu bizoca bikomera. Kumbe mwaye mufise amatoni ahari yuko exporta mwatubwiye uko atacu mwaronse mukurindira ko mwisigura kuri ibi byose mwakoze y'amakosa nta kintu na kimwe musubira ku export. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika ishami Oricom rigwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta ryashikirije ko igihugu gihombera uburyo bwinshi mu masoko ya leta atangwa hadakurikijwe amategeko. Gabriel Firi atwara Oricom aributsa amasoko iryo shami heruka gukora ko amatohoza harimo ayo yimba ubutare ko arimwo ubunyonyezi. Ibi byo gutanga amapasiporo, impapuro z'inzira n'izindi ibi bita impusha zo kugendesha imodoka, controle technique ni kuvuga gusuzuma ko imodoka zikomeye. Aha no canja no mu masoko yo mu butare batanga amafaranga kandi nahone agaca yigira mu mifuko y'abantu ntiyigira aja kuri compte general de trésor kubera ibintu by'amakomisiyo n'ibiturire bigenda ku ruhande mu mifuko y'abantu. Casterite, Wolframite, ibi bijanye na Terrar, Corta na Nikere, inyungu z'abantu kudakoresha ku mugaragaro, clientelisme, favoritisme n'ibindi. N'umushikiranganje wa mbere aremeza ko atabiharuro kanuni bihari byerekana ingene leta yungutse kubera ico gisata c'ubutare n'inzahabu. Avuga ko harimwo uruhombo kandi ko abakora muri ico gisata bakorera mu gifuri. Nta biharuro bihambaye dufise biva mu butare kuko abantu benshi baje kwimba ubutare mu Burundi gutwara bahaye amamizandomeri kubahagarika bakoze batwiba. Tubaretse twosanga isi y'u Burundi bayuguruye bakayisigira irangaye tukabura n'ivu ryo gufurira ivyo binogo kuko uyakwere n'inzembe niko nobivuga. Abagwanya ibiturire nabo bifuza ko itangwa y'amasoko ya leta cane cane y'ubutare vyosubirwamo maze amategeko agakurikizwa ku neza y'igihugu. Usanga leta n'abanyagihugu atandukanye bahanoba ari ibintu bitungisha abantu gusa. Arico gituma rero twebwe tusaba neza yuko ibintu byosubirwamwo. Dushimira umukuru w'igihugu kubora yafashe ingingo yo kubihagarika. Ibi byo gukingira itunga ry'igihugu twikifuza yuko co bikorwa ca leta yose kugira ngo abasuma batuzwe batebomoke. Inzahabu zishoka ni nyinshi cyane zitirirwa Burundi bwa amafaranga yacaja ntawuzi yahariho. Isosiyete Rainbow yishuye umushikiranganje ko yemeye ingingo yafatiwe gusa irahakana ko yahombeje leta nyabuna ikavuga ko nayo nyene yakoze ihomba. Uburundi bwatanguye kwimba ubutare bwa Terrar mu gifaransa mu mwaka w'2015. Ikinyamakuru citwa statista.com candikirwa mu Budagi gikunze gushira habona ibiharuro bifatirwa ko cane cane ku butare cerekana ko mu mwaka w'2019 Uburundi bwari mu bihugu 9 vya mbere ku isi biri mu butare bwa Terrar bwinshi, muri Afrika kikaza mu kibanza ca mbere. Abagwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta batangazwa n'ingene ico kibanza ciza ku isi kidatuma Uburundi buharonkera amafaranga menshi y'agaciro. Pierre Claver Ninkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Inshuti zacu, ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Akagari ka Ngondori mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru harimo umudugudu w'abasigajwe inyuma n'amateka. Nyiranzangwa y'Imana Emerance ushinzwe iterambere ry'abaturage muri aka kagari agiye kuduha ishusho y'uko abasigajwe inyuma n'amateka babayeho mu mudugudu wa Bukamba. Yaganiye na Nishimwe Ariette mu kiganiro ejo. Murakoze. Kuri njyewe mbona nta kibazo, bari abantu bahamaze igihe kirekire bahatuye. Yanaje kuganira n'abaturage batuye aho hafi, bambara ari abahavukiye bafite imyaka myinshi cyane, basanzwe mu mudugudu hari bahatuye n'ubundi. Njye nkabona batuye nk'uko n'abandi banyarwanda baba batuye mu mudugudu, kuko ntabwo ari bo bonyine bafite imidugudu batuyeho. Hari abanyarwanda benshi bagiye batuza ku midugudu kandi ukabona nta kibazo. Ibyiza byo kuba batuye bonyine wenda nuko bashobora kuba bafite umuco bahuriyeho, bikaba wenda ari byo bishobora kubashimisha kubera ko barisanzurana. Ntiwakumva ko undi ari umuvandimwe, ntiwakumva ko undi ashobora kumubwira ikibazo cye cyangwa ashobora kukimukemurira. Nicyo cyiza njye mbona cyo kuba batuye hamwe. Mwamwe abayobozi mubareberera buri munsi, se mubona ari izihe ngaruka zibageraho kubwo kuba batuje mu midugudu ya bonyine? Nababonye nta kibazo bafite, cyane ko barasabana n'abandi bose bo hirya no hino, barasurana, barasabana amazi, barahana ibiraka bagakora, bakajya mu mirima y'abandi bagakora, bakabaha amafaranga bakabaho. Mbese muri rusange gemura nta kibazo baba bafite, kereka wenda baba babibonye wenda buno vuba aha ngaha, ariko ubundi ubusanzwe hari bahamaze igihe kirekire kandi nta kibazo bigeze bagaragaza ko bafite. Imyumvire yabo yakagombye kuba ari 100% badasohoka muri uwo mudugudu, ariko ikiriho nuko bawusohokamo no mu mujyi bajyamo, n'ahantu hari iterambere, haba mu mujyi bajyamo, haba mu bavandimwe mu banyarwanda abandi hirya no hino bajyamo. Byari byose ntabwo bari hamwe nkaho bari bonyine 100%, kubera ko baratembera ku buryo na ubwigunge bwabo, kereka yenda nk'ubishatse kuguma ahari, ariko umuntu wumva yenda adashobora kugumuka, adashobora gushakisha iterambere nk'abandi, cyangwa se ngo ageraho abandi bari atinyuka abandi, cyaba ari cyo kibazo. Ariko no hirya no hino abo bantu nk'abo ngabo babamo, ntabwo twavuga ko ari ukubera wenda ari baba ukwabo bonyine. Kuri ubu ngubu hari bamwe bavuga ko kuba batujwe mu midugudu ya bonyine ari ihezwa. Ese nk'abayobozi murateganya kubikoraho iki? Njye ntabura ndumva ko ari ihezwa, cyane ko batujwe kuva kera. Ntabura ngo abwire umuyobozi ati kuki mwana dutuje muduheje. Genda niba bashobora kuba babona barahejwe, bashobora kubivuga mu rwego rw'ubuyobozi, bikaza gusuzumwa ko basanga ari byo, bakagira icyo impinduka kuri. Maze kumva Nyiranzangwa y'Imana Emerance ushinzwe iterambere ry'abaturage mu kagari ka Ngondori wavuga ku mpande ebyiri. Aho avuga ko hari abasigajwe inyuma n'amateka bishimira kuba bonyine, nubwo hari abandi batabibona uko. Ese abasigajwe inyuma n'amateka batuye mu mudugudu wa Bukamba bo barabivugaho iki kuba bakiba mu mudugudu wa bonyine? Ntabwo tubyishimira kubera ko dutuye hamwe. Uriya twabonye ari nk'iheza, ngo wazana abantu bamwe ngo bashyira ku gasozi kamwe, aba ari ikibazo, kuko imitekerereze bimwe, ibikorwa bikaba bimwe, ntawe ugira undi inama. Badusangana n'abandi banyarwanda nkatwe, turi abanyarwanda twese, nta vangura rikiriho. Umuntu agomba kwihitiramo aho agomba kuba. Wenda ngo baratunena bagira gute, bwa buzizi bamwe bafite, abandi urabona twahingaga, abandi ntibahinge. Tukwiriye kuvangana, tukasira ubwenge kugiye, kuko iyo tuvanganye nta n'ubujura bwatubamo ducumikiranyije na bagenzi bacu, ahandi baturanye na bagenzi babo, no kudushyira mu kato ko kuba twenyine. Byakera dute se buri urabona atari nko kuturobanura nyine, ubona turi ahantu hamwe twakagombye kuba duturanye. Buriya ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu iterambere ryacu kugira ngo rizamuke bitashoboka, kuko ni ukuvuga ngo nkanjye ni ukuvuga ubu ndasohoka, sohokere mu muryango huye, ni ukuvuga ngo njye nimba naburaye uyu nkabona arya, urumva hazamo itima. Umuturage mugenzi wanjye nanjye nkaba ndahirya hari undi, byanze bikunze imikorere akora nanjye nayireberaho, ku buryo ngerageza kuba namugenderaho. Ariko kumva ngo turi hamwe, ni ukuvuga ngo nimba twebwe ubwacu turi kuvuga tuti umuturage nimba asaruye ibirayi, ndagenda njye kujaga, n'undi dutwegeranye nawe nuko aba ari kubyumva, ntabwo ashobora gufata gahunda yo kuvuga ati ngereka nkora ibyanjye. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo twe urebye kariya gacucike ko kuba turi hamwe, kuba tudatera imbere, nabyo mu bitudindiza birimo. Abantu bamwe bajya ahantu hamwe runaka bumva bishoboka. Ntabwo naba ntuye ahari uraha ngo azinduka afate isuka ajye guhinga, njye ndamuke nicaye. Ese bwakeye umwana wibye n'uw'umutwe yibye kuziye mpamvu ejo yakubitanye n'uwo kwa runaka ava kwiba,
yumva nta kibazo. Barakoze aba basigajwe inyuma n'amateka batuye mu mudugudu wa Bukamba. Iki kiganiro kiri muri gahunda y'ibiganiro umuryango Ejo Youth Echo uri kubagezaho mu guheza abantu kubera imyumvire. Ese abadukurikiye baravuga iki kuri iki kiganiro kiri kugaruka ku basigajwe inyuma n'amateka bagiye batuzwa mu midugudu ya bonyine? Christella Batiki. Mugenzi wanjye arakoze kuma ikaze, nanjye ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho igaruka ku basigajwe inyuma n'amateka. Aho turi kwibaza tutese mubona ko abasigajwe inyuma n'amateka batuzwa mu midugudu ya bonyine bitaba muri zimwe mu mpamvu zituma batigira ku bandi ku byabateza imbere. Reka duhere kuri Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke, aho yagize ati kuba batuzwa mu midugudu ya bonyine ntacyo bihindura ku myitwarire n'imico basanganywe. Ati kuko icyo baba bafashijwe ni ukubona amazu meza, ariko iterambere rikomeza kuba hasi kuko baba bakeneye no kwigira ku bandi uburyo bwo kwihangira imirimo bakiteza imbere. Naho Kambera Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga yagize ati abasigajwe inyuma n'amateka kubatuza mu midugudu ya bonyine ntacyo bibafasha mu guhindura imyumvire n'imitekerereze. Ati cyakorwa ni ukubatuza mu midugudu ya bose byabafasha mu kwiteza imbere. Dukomeza niyo Kwizerwa Jean uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati ingingo mwateguye ikiganiro ni nziza cyane. Urakoze gushima mu butumwa bwe, aravuga ko kuba basigajwe inyuma n'amateka bagituzwa bonyine nuko bahindurira aho baba batuye, ariko ubona benshi imitekerereze nta cyahindutse. Ati cyakorwa ni uko ibitangazamakuru byakomeza kubakorera ubuvugizi ku nzego zibishinzwe. Ati ikindi ni uko abataratuzwa bajya bashyirwa mu midugudu hamwe n'abandi baturage. Ati ikindi abayobozi bakwiye kubaba hafi bagakomeza kubigisha, ndetse n'urubyiruko rw'abasigajwe inyuma n'amateka bakabashishikariza kujya mu matsinda byabafasha gukomeza guhindura imyumvire. Ubu nibwo butumwa maze kwakira, ariko mukomeze mubwohereze ndakomeza mbwakire. Mugenzi wanjye yasubirana ijambo. Turi kuganira ku kiganiro kivuga ku basigajwe inyuma n'amateka bagituzwe mu midugudu ya bonyine. Hari ababona ko ari byiza gutura bonyine kuko bibafasha kwisanzura, hakaba n'abandi babona ko ari ugusigara inyuma, hakaba hakomeza imyumvire y'ihezwa byongera imyumvire mu guheza abasigajwe inyuma n'amateka. Iki kiganiro kiri muri gahunda y'ibiganiro umuryango Ejo Youth Echo uri kubagezaho mu guheza abantu kubera imyumvire. Ese ko hari hamwe na hamwe abasigajwe inyuma n'amateka bagiye batuzwa mu midugudu isanzwe n'abandi? Nk'umuntu watuzwe mu midugudu n'abandi we abibona ute? Uyu ni Kabahaye Goreti, umwe mu basigajwe inyuma n'amateka utuye mu mudugudu uhuriwemo n'abandi. Ni mu buhamya yasangije Nishimwe Ariete, umunyamakuru mu kiganiro Ejo. Kahabaye Marie Goreti ni umwe mu basigajwe inyuma n'amateka utuye mu murenge wa Byumba, akagari ka Ngondore. Aratuganiriza icyo byamumariye kuba atuye mu mudugudu utandukanye n'uwabasigajwe inyuma n'amateka. Ubuzima busanzwe nk'uko ubibona, ngewe ndi umuhinzi nkaba noroye n'iyi nka. Ntago uyu mudugudu w'abasigajwe inyuma n'amateka nk'uko wabibonye, harimo n'abandi baturage. Hepfo hari umudugudu wa Croix Rouge n'uwacu gurimo, kuko bariya bahatujwe nta butaka bari bafite, bari batuye ahantu barundanye. Noneho rero baza kubashakira hari ishyamba, baza kuritema babashakiramo ibibanza kugira ngo babatuzemo. Kuba nituriye ahangaha njyenyine, ibyiza mpabona nk'ubu ngubu nituriye mu mutekano, mbanye neza n'abandi baturage